Halo kawan-kawan semua, kali ini aku mau mancing. Aku mau mancingkan nila. Sekarang lagi mencari lumut buat umpan ya. Saksikan videonya terus. Oke, sekarang kita udah sampai di lokasi. Lokasinya di pesawahan. Ini bekas banjir lokasinya. Mungkinan banyak nila di sini. Like. Banyak tanaman-tanaman jagung. Medan yang kita harus turun untuk menyeberangi. Namanya sedengkul. Kita udah sampai di lokasi yang mau kita mancingin. Pasti kamu dia. Umpan yang saya pakai lumut sawah. Lumutnya masih fresh. Dikit campuran saya pakai walang sangit. Ini biasa yang saya pakai buat mancing nila ini. Kita racik. Kita tambahin air aja. Tambahin air secukupnya. Terus kita kasih walang sangitnya 3 tetes.
tiga tetes ini baunya sudah sangat menyengat. Oke. Umpan pertama kita lempar. Ya. Ikan pertama. Tiga jari lebih. Tiga jari lemu ya. Tiga jari lemu lebih. Hampir 4. 3,5 hampir 4. Iya, hampir 4. Ikan kedua rata semuanya.
Cirebon. Buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dan like. Jika bermanfaat video ini, silahkan di share, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands.